ता thiring the high blood pressure core la ke je share ta thakshi dang ani seju related ke je share ani ta ngazu Tibetan community nang la high blood pressure ni thakshi ni mi mangbu yugish ra ta thangbo di precautious le yu ke chumur ra ta through diet in a lifestyle changes in a through medications in a roya ta di precautious le yu ke chumur ta mi khashi do yang high blood pressure yuni the diet la change machi lifestyle la change machi ani kunzo neglect chido ata further risk hariyo lana kunzo heart disease ki problem chances mangbu yorra ani kidney issues ani stroke chances mangbu yore and plus mi kashi vision loss chagarra kunzo neglect china dada ani ta thiring di ma khari la lana ta khala ni khande prevent chitore high blood pressure dinga zo khande further prevent chitore ra thangbo di ta mi sama ha gu yugire cha di yoy nyu tang re le ra ta 가주 싸워래 니먼칙 라운디 limit di mi kashi hago marwa ta thangbo dikharlana cha di limit diyo ta limitation jiyo ra ta zo nimanchik la cha high blood pressure yunge din zo cha khaju saware 3 grams okay ta 3 grams lana ra ta khaju re 3 grams lana a pinch undi ra ya nimanchik la thuchik la marta nimanchik la undi inji minji limit shagona cha and niwa dikhalana hidden salt leda mena preservative leda ta for example like kinzuki biscuit nyu bachash kinzuki shod nyu bachash ani kinzuki chips kinzu khari ne cakes to nyu ne re roya ani nim khatu ne chala do chik nyu ro nyeba san yablo la nutrition label chilor on la sodium content preservative khari khari du salt content khazirisha undi identify che yu khechmure ro katina diki effect chawo ra blood pressure la ani ta suba di khechishi di khala na ta ngaju english term la wonder fruit lo ra ta undi khare la na pomegranate beetroot celery juice ne do re celery cheru ne do ra ani shiba di cucumber ta denzo shi di methuni in the form of juice in the form of raw salad ani che riksa ne do raw in the form of ani denzo shiri mithuni ta khalo high blood pressure yunge jura undi mithuni consistently denzo shi sarona ani shiva dikharla na I khwadi ye khechmur okay ta ni khwadi khechmur lana ta minimum jura ta 7 hours di ye khechmur ra ani last dikharla na ta big fan of coffee tea mean yura ta cha dang coffee la ka gyo the limitation the khazurlana ya nimachik la shoge 150 ml coffee nere caffeine any beverages like tea coffee green tea on sama limit shoge 150 ml to and gonda 150 ml okay so overall the 300 ml in a day caffeine beverage tumna dibora di gangla matumro nangra it is going to affect your blood sugar level ra ani या मी खाशी दोया blood pressure low change दोया अनि वंदला caffeine coffee nere tea nere ra tongro na ani niwa di salt diya ya limit machiro na low blood pressure la lainda okay ani wandila ani kunzo chadang coffee tea ra wandi mithuni limit machiro na ra kunzo extra chiro na ra ta di ra